Hoki mai anō ki te Karere, kua roa te Mataura Māori Club o Murihiku e whakatāna, engari e whakatika ana rātou ki te hoki, ki te mura o te ahi. I takea mai tēnei kapa haka i te tai rāwhiti te ngahuru tau 50. Nā Nolan Raihania hoki o Kamupene C o te 28, rāua ko tana wahine a Ana Jin Raihania o Tokomaru i whakatū. I te wā i haere atu ai te tokomaha o ngā uri o te tai rāwhiti ki Mataura ki te kuti hipi. Kia hatia, e whakarite ana te kapa ki te tū atamira ki te whakataetai ārohe o Waitaha, tēnei te kainamu mai nei. Ko mātou ngā mokopuna, me ngā tamariki o te kapa ko Mataura. A tēnei mātou kei mārua wai. Te kāriti o mārua wai e parakatihi ana. E rangi, kua parakatihi e mātou ki ngā kura katoa o mārua wai. Ai, anei tō mātou nei kāinga o mārua wai tēnei. Nā te hopori tonu, te karanga, nā rātou e puta atu te karanga. He hiahia nō rātou, kia whakatū ai anō te kaupapa o Mataura. Tuatahi ake ko te whakamānawa i watata nā morehu, nā rātou anō tēnei kaupapa. Tuarua, ko te mana motu ake. Koira, ngā mea e rua e kawea nei e mātou, ki te whatārangi i tēnei wā. When I first started, I was a junior. 6 years old, went right up to when I performed at the Polynesian Festival, 72, 73. Uncle Nolan Raihania and Auntie Gin, I lived with them, worked with them, so we had no choice. You're in the group, work all day, go home, no shower, straight to practice. It was not quite 6 months ago that Matu decided that we're going to start the team. Oh my God. Karere rua has its pros and cons. Kua roa nei te wāu, te pirangi te tū ki te tau taku whānau, tā te take, nā rātou i whakatoi te kākano o te o te ao haka, te ao Māori i roto i au. Nā reira e pai te tū ki tā rātou nei tā. Hari ko ana mātou, kia hoki ai ki te whatārangi, kia hoki mai anō ko tēnei kapa o mātou o Mataura. Thinking of my auntie, my uncle, my mum, and all my whānau in Tokomaru. I know they'll all be watching us.